one ne di nkwamo yi want me antia some na ni bia no na but still Imperial must win. Oh yeah eno de MMW Imperial must win. Imperial my kra say anoche we on heritage ono no di anim kwame di anim na 10 Ghana na yeah 10 no 10 de uhia no bono honorable na 10 esu enti ba ejawu onye na adwene yi akobi ayi ko benya moto oso akoba ako onye na adwene onye na ma yi onye na na eno no yenim womu nimbri omahubiribi eno mu nimbri so se da no a we secret ese meka da no a je kwakọ to chairman for no we aba no wo say alliance bi pie me fa ne se Ken alliance ena Kutu Council alliance ena se sia no likely what I say likely yeah ebeti aba betum yeah ebeti aba betum ena ohwemu a chairman Kutuka wo pe won the last time ni so ka che say ye wura dan botwe won ko bi wa wono so be si fam and I showing from a the stick across the sky. Ocean even more. And it me bano. Honorable Ken Otimijina Brani. I said this is the una mansu, una man kania, una mansuku, una man kuma, una man a friend say a chip compound. Yeah, baby. Pass out my chairman, Oshua, chairman, the Abros were party no be preside. Na be a committee, baby, not particle baby, no dimbi. And he say. Can't side in lose here. I can't side in was there. Medical say politics and they didn't back where that's your intro. That number Kwame Dine Krobia, your Truman should be what was what ya. Me say every politician is corrupt. Now another way for a dean for politics, you know, buga, buga dia film. And buga edu on buga bon ebemu. And I was say that's a chairman told me about buga. That was a time chairman on buga bo. Na enyam also when price wa incumbent MC oni nua kra ko gina advice om to tia no come on MP unia DC come on my friend e balance na ho ya to me come to play was the wanya bibia wanya DC wanya secretary wanya se ka udemu ne ma ye ma on incentives nkete ne ade da bia pese wonko a na pese da bia pese wonko na onwini ana omukọ campaign ne ma nkete came to play yati ni nyina Antino say Jawnu free mu ayana chairman lose one vote as well lose one power on yeah and come parents by likely about minti mu by likely say about Kenneth Afa what you say and to be pulu and the amano honomo so what you say because me go dey question we say party in there as one entity and one body but chemu wom I say every case no nyum we should say quiet ujina chire bomutu upimba no adwabia sinezibre sanati eti ne ba no dan won ne kasa oha no wantimi ansi ni gina anka se obekọ bio na won ko bio wona bo awuku abiru se waka se won ko bio ama sam yoma elezi ni butu baka se anya de obekọ bi ma hye na bi sana se chema obekọ bio se won ko bio osofo ne ade ne ayen de be ma be yi ba me ni nyina ama sam yoma elezi ni butu ama enya ntie se abrante ye wo station ba kwin the artist be ba ebru you no kra nya obekọ onu kra nya onu beko so what you say enti no sana ade na kwakoye but they do one mo a ibe go say the be nafa so what you say because Ken team no dey call chairmanship race ni ade ni nyina no and split here entity here me go catch and split here chairman Kotoka team no Ken some say Ken team and the Ken team no and split here but how do you speak now onim Ken emehu ya ni insurance as enya adwuma ni and on say ano dey na make say baby a Ken na here politics edu ni mabu na say catch no media budget wona okura ni man kitinkiti wona okura enti on trust ma 17-year-old guy be mu born fit to no you don't do that what is all yes sir me to the bia me amini pa no to the bia me dwene ho am nti ase be me kura be se bosumi ni me shede hu no ye enti by this time me da bia me kwam kan say general de oba ne nchen no oba boa wo say because onipa
kwachi dafo hold dafo what na to fam say kim na dafo we fam there onya children service we men's fellowship etino ko be grandfather Okoman won so kasa so papa meeting the jana meeting eduni eduni dia etino pon lazy boot madam no call and me pon me car time ampino otisa yeah oh me lazy boot teacher me am say poor teacher poor one teacher lazy boot kwesima ya man kakra you track for no di pick up instrument power yeah agree form it's true tino ne no you can buy this out here from now adina aye say you ra dan botwo kobi won kobi no me say jena me kan asem da yanko kukuro bi metra ye ko ho aye nim no anu de that a fact we dey yin film say Kenneth offer na on fa show ye show ketwa yeah show no e omanya kase o dey say nipa dey be make Akropong discussion and send na o ye na danfo onya bi ama na o town yeah the show na ye onya na kase ko na ni so ade wuru no eso o dey say eso enti wonya ne man te omburu show ni internet na ni nya kokko ntem so o dey say no o bari say o test from papa won na mu say ni o kan bi bia kura bi bia project then ekura general two for ha no say me ya ma contract ni bi asa what asa won tie ene de ye mfanya ye banka bia but they won see from ntem say u fi ase buru nso na wani ye kokko what say yeah general me kan na da ena mu say ona bo dan bo so be ko bi say onko bi unu nipa maku num ana yo mutie di lawyer for two lawyers say obeko so onko Amanfo ye wo map wachi wono no nipa num papa no nko on kasa yo so obeko so onko omo one can he but one more ewo arena na chi ye practice no 5 ba ku be friend set jumpo ono won kran lawyer ni set jumpo and likely say no ye no ba wo me koto so ba ko sunya obi ni tiadi on the ni na 2 ansana this yankasa 3 ansana kose jeni pay 4 ansana baba akunso nyobe ni tiedi 5 enyankwa nti ba sound here kan the boys in your court ba this wa konka baby yi jena me dey no kre ba ko pe obi a ohwe se ne train ya wafam ne ade wanya MPN ni be me ya ze ne na adan Akuffo ado ko ni president ya ke be Ghana 4 ya no nobody president ya gay asem kra keke wonka wontumi nkan Kenneth so me DMP wo clear ebe ya me ya ebe hime ebe ha me because to hwe training ni ma wa famu no a akasa brinka wa so aba but what said and done now say na o kan say MPP mabunu kwa akohwe say BMW baomia must win ni ade no general me dey no credit ba akope no credit ba akope me ti ha no me ubisa me say me party affiliation ye den loyalty nti me ka che say MPP no credit dey ye nko ho ene dey ye nko sebe me papa out here prayer sebi anopa michia na ade ndra kra me no bonkomo na osi wutie ne ade o wan disi internet na say ekon yanko ye de ade pa ene ba fie the late professor Thomas Kansim bi say ade pa ofia oye ene ti say edu yewura ba omi aso say ono so ba bia en say ade bia enye bone bia na enra hwe ne mko ye no I think say na ne kwan mu ne kwan so a eno no obi be ka na obi say ura ba omia no wonsam kakra me de minim ni bebre minim an say me maame awo na ya to ne din emi nua anesa enti as far as say we are in the political arena yes we pay allegiance to the MPP ni there jom de ne ba e betumi aboa na mu as to say om de ne ba campaign no and some ye beka na to Ghana for akoma so no ma say to abanama MPP yen bio ene ne asem no. That is the case. A honey asem kese no because yenra ohwa womo ye di omudi na adan Akuffo ado achi te say a Greek minister no ne ade ni nyina no woefully they failed us but no kwasem wo mu and say yenra ba omi ade oba no kwasem e betumi aboa omanti aseman eye Ghana. Kwame ma me ko hamai so na me kodi nkomo na me ka se ya se onua onyon kromo a wabodin empamuda ene se yeti ha ya nua Kenneth Ofei asa dodo na friend ya Ken o mane ya na kwese agentna so was me classmate and mo ha na me de be toss nti anopa yansa kan ya Ken abrante ye ni modern bo a wo bo e wo MPP amanyoko ni mu wapim ko na nimpa ho brase eni osum eni ojo nti eni baumia must win na no ada wono mo
Eko launchi ye. Oya juma Office of the Chief Director VRA Voter Review Authority nanso esa ne modern bonti ba omi ade digitization aba branti nso digital ne ade no odi mutinti ma papa entimpanifo paja na Eastern Region apuemantem ntwara kofa oda kotoku eboa kwawu Akropong-Akuapem ka ho ne me nyina nsa wom nyina ye de eye coordinator e de amana so hwe ntoto neoma na ene wo de be freedom na wodi aboa Dr. Alhaji Baumia the campaign any BMW no Baumia must win na enei panisi ebodam free enra no mo launch here no da bi mekofie na makoche ma kire emrewa ene nkwakra no na majo mo nsam nhyira na matimi apima komanim na premantem no enei yatimi de akogu o Dr. Baumia di mu yesa kayaw Kenneth Ofe asa bema anapai ye mo achi afi aye mo achi oh me so minia na po me today na me adaro ma na mo so ya nyakopɔ odrom ye ho ye anopai ya oti anka ba da fira mete moka anopai ya de pa se ensa account na enu bedi kita ho san se empani se unua e wo nwunkro ma wabodi nyira mmɔden bɔ a wo bɔ amanyokuo ni mu no ene empuntu a wo nya ne nkankura wo nya no yete ani ani age san se na no ada na VRA Office of the Chief Director ne oti a wodi ujuma yete ya esi ba miama swing apuemantem nyina yatam e de ama wo okroponi ba ene na ebe yie ni sa na ese ebo chidom empani se ebo ma ebo dam frifie aboa ne bepem nso a okonachi na ode ahode abepem enei ha na ontwada so umpanimfo unananom ene onamfofo classmate kwasaje odi omane ya yensa kan ya memfa yamane de emfa kwasaje so biom obofo pa bia nche momo ni bi obofo pa bia nche momo fa mama ne de emfa kwasaje so ayeye enti anopa ye frɛ wa Baumia must win Eastern Regional Coordinator ye ne dika no ye bo abaso ye ma amoni yo me so minia me fa wa fidie kase so achia minia no me wa Akuapem ma me no meja no ne busafo nyina wo nyina mo gusu ti wani Ghana fa na nyina obi a ti Okoman radio de ne de ko Okoman ya ko achi pa ebi so minia me sa so adawase sɛ na wo kana no no ho na mpɛfo fɛ so ɔgya wo hwɛ wakwa na dwumadi odi wo party ni ma o so do betumi de ahyɛ me nkran na wo tumi so de aboa me asa mama kɔmanim bebre ne sɛ wode dwumadi a yɛfɛ no BMW na yɛ kan Baumia masumi no ebe se me sa wa eating na before be se me sa na me so me obi a me so me bo Dr. Baumia ho don pa che nkofo me ho obi a me ka Dr. Baumia ho se mo kire kwa so hwe Dr. Baumia ye ka na se me ya me ne ye ka ahobrase obi o wa ahobrase humility mo hwa o ko kan Ghana ha mpefo wa ahobrase pa de awuntimi Dr. Baumia fi so when the first obedi second ebi o so me nia obem bi wa o hwe Dr. Baumia kama yekofa Dr. Baumia akoda na do danko kufa do ne mpayin fo ne neck national council etina se so mpa running mate in the year 2008 amekufa do no president kufa do no hwa minia omudu wonu tutu mu na wokofa man pusi ni bema asam no do di ne djuma o Bank of Ghana no a deputy governor o ye ne djuma o je ne salary kese allowances bibri ebi onu so na ne dimbu akiri sa me na Zimbabwe for inflation was very high ono na mbefa no ECOWAS ebe so na se de ne koye eko make sure said the Zimbabwe inflation be over 100% ababedo around 18% at that time now we say Zumadi na papa ija ni Juma to be sacrifice net time no buy ebedi another than Akuffo do it o buy 2008 anko ya shada mayen bayen a etumu tutu ye nema yi me the face 2012 elections ko 2012 elections ni ya Dr. Baumia ye ko ye 2012 ye to abari ya yisi be bo so satana feja na e no me papa feja be ka se ndc na edi nkunim na Dr. Baumia tena se Dr. Baumia ne pe for charge so no abawe de ndc na edi nkunim nti abawe pa de ye de be court ne akochechi menche ye si MPP edi nkunim na wo hwe 49 times a court tena se na papa we na ye star witness o ti adakem Sammy na better bofu bi eba Ghana you and I were not there. Na Dr. Baumia di mutintima. Sammy no di mutintima na ebrimu so ejai party adwuma omuti wo be bi so nkwa wo adwuma. Akwa kwaju wo musare egu mbotom. Sammy na all court from the 1 up to the 49th day na omu wi court no. Na ebrimu kware wo so one resign here fi party ni.
Vinci Papa page now more party dom the party no dance and I'm no kasi on the day I on the 49th day I call court ever judgment. Meaning I'll be just to say that kind of food name some may overturn elections. Now so Kofi Ansong judges now come school. Almost share and justice at 2 minutes ever can judgment. Justice at 2 minutes ever can judgment Obutia MPP. And the Ghana food in a habe ye that the 2 minutes can judgment in Dr. Baumia. Dr. Baumia never gonna forget elections as say yet to a baby Ubian better moon train na agents and sign the pink sheet. Asana mwefu ono Dr. Baumia na member election reform be say ya to abanu compare you know they should also paste the polls at the police station honum na obi ehu party results ahead when ya honum na Dr. Baumia na ama ya be hu ama sa electoral reform si na ba and then yakwa the next election 2016 no oboa ya yetumi elections ase no within 4 hours after election not only do one and other ACR Onoda ACR no onabuju anochi etumi boa ye ma elections results 4 hours after election the same thing in 2020 tinase sa branch wo ho ahobrase hene na so betuma boa MPP na yetuma break 8 yetuma kofobia afofuru bi amba kwa mo say election is mean one at the police station na obi a elections ase election reforms ase and na me no ka say ye ka biam go bia ba o me ma say ka biam do put ka ye ka asa akwye ka ye fully digitalized obehwe no obehu GPS address wo mu ohwobo Ghana card wo mu ohwobo paperless system wo mu obehwe mu say niam ewo BMW ka ya me ka ye fully digitalized tenu che ye so no ye ja you for ye so ye boy homode no empemfo betu ye nim say yenda jumaku ya na ni ye so ye si won da bi da na se ye tutu say ye se be gina no ama Dr. Mahmoud Baumia Enti ya Dr. Mahmoud Baumia yenimodi a wabo Central Bank Deputy Governor na don so far no sene wo kan ahobrase na onenam kakra bedru ha na ne mabunu so ahunu sen ne pawo ne mu enti Sarbra na do besi for me na amanyoko no behia a new flag bearer no ne behia obi ano Dr. Mahmoud Baumia eno ada na mo ye launch ya sa dwuma die mpanifo ben na odi anim uja way it's just a battalion group from the menu. A group kakria bi pen ya te ho BMW no. We have a lot of fan clubs for Dr. Baumia. Ya wate kona kwesa fa na to so na enim ya ehwani mi say Baumia masui no say BMW car ya ti din no say ade ne wo ya na de din a popular to and BMW ni ba pe na Baumia masui no na ebisa say mpanifo ben ene di anim o say class ni bebre na ewo ho we ye ba ko mu ba ko no enti ye hwe na ehunu ani so a ye nua ya kan de ehunu say Eastern region de ene ye hia information bi a ene na eko ene ba na nam kan say bo fafa bi anche mumbo so be ma ne ya o mi enti nka fan ko fo bi so akwa na me mates na me nua na baby bo fafa bi anche mumbo me nya bo fafa mama no ya mo akwa baby o me jo suminia say bisa say se na wo kan de em say groups bebre ho a omo ya omo de bo Dr. Baumia chidom na omo de Fredom mano na BMW Baumia maswin names agidin a ne ayi nanim amakọ launch international executives no o be company for edi anim national executives there no kwasem obia ntuma beso because of one show national executives one be say yisi one ye referees the national executives obia ya me bacho menka ya mesra wo menka MPP national executive bacha say Baumia maswin no say wo Eastern region national no mo executives ne hina yewa it will show my na ye national president Jesse Bwakon ono obuaye a yitime this adwumade nyina abo ntofa Bwakon e wona Toland na o bi ne secretary so Obama poku ase pressure so mo ye nyina all regional executives na de ho no mo be ma MPC so anda o mutumbe tu wan mu tu ka se yes wo Dr. Baumia my Baumia chi no e bi ti say honorable Farouk Mahama unim no Dr. Alajalu mama ne ba Farouk yewa ba o kasem bi o ne papa so contest bi sa no vice president away no kra na ne mra ne mabin pa o say among the way on no abin pa exactly endra no ne ba Alu Mahama e bae e be ka o say kama na ne papa ko as presidential candidate or so the Muslims are no essential vice president
Nemum or share support if parliament ma Dr. Mahmoud Bawumia ne papa nya support him with 10%. No to the new to ka honum. It was say so we youth now if you want to drink about Dr. Mahmoud Bawumia no major will see because even in parliament about 85% of the MPs are supporting Dr. Mahmoud Bawumia. If you on social media, doctor, are you a free MP for FDS Asokore Mampong? Ashanti region also no hobby. Honorable Sheila Battles, young Papa Sheila, Fakwam Battles, Boy MP or Ablekuma, also no hobby. Mushima na young Abu Denis Interministerial Committee, Office of the President at the local government, also no hobby. Lawyer Adomakube Fee, no hobby. Let my vote count. I say me who sell flyers ne sono na yewra Samia Oku oso bi otimi fa ho. Samia Oku tumi fa ho bo no so jumadi bi e ba yin teja wa woni mo no so le jumadi do so. Ono so ye ka so no so campaign manager for Dr. Bawumia. So do wona le jumadi do into one check and no so fi wonum. Into Samia Oku be fa ho bi. E se penfu na be fa on be na ba ye de wo support e ba ma solidarity message say na nka ye humbom ni Dr. Bawumia because no na Ghana for that mean unu ade ba ko pa e was election dynamics. Acho ka kire ya o. Unu say we NDC pa be an ko munya wo vote I appreciate more pa in northern part of Ghana. Most especially the Muslim communities. And let Dr. Bawumia last elections, we were able to appreciate 33% of our vote in the northern part of Ghana. I just say, nobody any media, and just say, ebe cost right sir. Also, nobody any media, you be BTNDC. Now, the southern part of Ghana, so don't that you be say BTNDC. Just say 2024, you breaking 8, no, yeah. You breaking 8. It's an akano. It's an akawa MPP. And when they say, you boy, your home thing, the yesika some. Asebe na say no we are seeing maybe see last time I come we radio issue we are seeing to KBC Russia Ukraine war and aftermath of COVID abe affect we are seeing now even in sub-Saharan Africa hayena abe affect yen kese no ye betumi aboy homode ye ho fim think aka sa re tumi du ba bi na gara from say yes say na be si ba mo bom homode e du ba bi wa yen enye se bi a eye dum so na aba na yen tumi so view ya dey affect you asina ye be like so ye be na CDC ye na BBI ye na ye index na ye na mmom you COVID ba ye na obi ani be fi ba ya bone e be cause global stagflation and em ayi na we asimu na si kasem call from e be affect ye nga ye wa abibimam kese and na because ye neighboring countries obi akọ IMF Cote d'Ivoire ekọ ye ekọ Ghana ekọ Egypt ekọ obi akọ IMF for financial bailout. You know, and ya de bi ya kwa IMF ayi hu yan IMF yan for we yan for figures credibility and abibio yan ye ko because of nyema abeto o mani na bibimam no affect yen kese no yan bra ye bre affect yen debt. Nti yen debt management hu asem ti na ye kwa IMF mo so ya ase ye tuma bo to assess all money na all money to make pension because je MPP abai wo mo badia wo mo de Ghana fit asem de tutuye ye dum so obi ba ya 6 years want to man so dum so now sabe nka me no kase nka Okoman redu na kadezi la mato this week in corporate which salaries be 5 oh ya nka sa ya jimudi nka me no kase nka ebiri mu ko power bank nka mo ko power bank ho dum so na e ma papa bi ja na yere power bank ti papa ne ba na yere use ne power bank eno ja na yere ba yen time de yes internal problems external problems are affect you I start to say IMF ye fast IMF and this for say na neighboring countries kra no mo come IMF and this function ade o mo kan ade and no mo problem kese kama ye IMF no na Cote d'Ivoire finance minister so abaga na ba bi say ni say ye IMF wo strategy ye de ko ni say ye IMF awuku we dey wa so wase kumba tan ya nyina ye semu bi aye contribute ye quota wo so anytime bi a ho betri obi a wo hwa and the global crisis that's na okoho no akwaje mwa but anything for the na global crisis bi am ayo from ko IMF na global crisis bi am no mo ko IMF
Yeah, say IMF no all the programs because normal say sefata na the amount na we can say any letter of intent. Na any global crisis aba na mu kwe meje say na dentina over IMF. We say we World Bank for invitee finance minister of Germany recently. Omo koye. We must say IMF boss kai. We are really on a good track. If not this COVID and Ukraine Russia war and can be sisa. That's what he told us. It's no Ghana there. Who the Amemoshe MPP sound fancy fancy abandon say. Mu go say obi sa dia obi anim. See Ireland BMW we hear about me campaign company BMW just a pressure group atia. Here the Bible Dr. Bawumia no. Anu ni and I'm we Jaffney number be on the medium money the number be after some of the town. And the Dr. Mamanga the campaign. I see. Yeah, so BMW must win. Say wakasa Akuapem na waba wodie mu die. Emre we wodwam nyina ahunu say ene omnana enene odie ni mo appointment. Eja fan say scope no appointment nyina na say nifa bi. Appointment nyina. Kofi Ansong odane babia. Next week company okwawu ayebe press conference kese okwawu. Now, I catch a gun and say even East region, no, we want over 85% for Dr. Mahmoud Bawumia. Because MPP, who didn't know about the I one unity out worker, Afibiano, and your COVID nearby, and Kaiste Biano, one more own, and I've been a starty, a national organizer, Miami boss, one who should trust a party in a Suma, Abaye, traditional party in my East Biano, your cork, out work. You do on ma. Bawumia Maswin will do a very big press conference to declare our agenda 85% for Dr. Bawumia in the state region. I see. Yes, if we start break with you, better to tell one number of few months and try that's what bon toi de ama Bawumia must win. I'm the Akobo Dr. Bawumia Echidom. And yes, sir. And one and Bawumia and Akropong-Bawumia must win. Him say Obi say a godfather. Ma say ono de ofri ase de to status kwa nyene important ha ye Akuapem ha constituency ma be bibi wa munu say campaign ayeyi eku kese eto abani bi pai police station executives in every police station executive be also support him be and the campaign manager. Okay, BMW no you need campaign manager and BMW they say we are police station executive be and your campaign manager. So it's up to you to go and bring members to the group. It's a police executive beyond the active member of this BMW agenda. You'll be able to control any dedicated. As you say, I can say, what the Dom Emma Dr. Bawumia. You just 85% Yakasi here is still regional. Yes. Now, what do you say, Dr. Bawumia? I'm afraid to say, LT Dombu. Oh yeah. Na ebehwani asade no ato subio na send ya no but ebe kama kwame say yaw yini abema wakasa yi pa na kasa no ne bia meka me papa bi ka chem say kasa no osofo entoaba na adwuma no am so wasaba ma me fa no to aso na ya wrap up okay now you say LG Dombo ga for Dr. Bawumia fi. So I'm telling you, Ofi all the three funding leaders in the table. When you be, Tamana na President Akuffo few. Yes, President Akuffo is easy. President Akuffo and President Akuffo no cover Dr. Mahmoud Bawumia. Ebe governor, the deputy governor of Bank of Ghana. And the Akuffo who is under the Dankwa tradition. And also Abafan as running mate. I'll quit now court my 49 days and so now 2012 from the judgment by within 2 minutes I say yeah Lucy case. Aside that no, what you say Dr. Mamiano say no so LG Dombo. I also an papa fi. On them papa ka founding leaders of the party. It is Dr. Mamiano dey no catch across o. On ye Dombo no ye dankwa no ye buzia o. O ye dankwa Dombo buzia. It is to be all catch Dr. Mamiano papa LG Dombo ntina LG Dombo tradition of there be of training na go training na atu wa party ni. Atini na ye ama MPP abai no wa bon ho model so ama training na wa MPP abai
It's Dr. Mahmoud Bawumia ono no onye say bia all ben of Dombo no isi there be of 3 million of 50 region. Of your region. Another part of Ghana. So the southern part of Ghana is for Dr. Mahmoud Bawumia, and another part of Ghana is also for Dr. Mahmoud Bawumia. Ya wala pa ya beda se watch them ye na say me kan no obema na ya mpacho obofofa bia nche momo pa ko se je ayafa ya me boss na bi na e kana o te kedi zan e futu bia no esen je show botom je ko jiska ko ya adwuma obema na ya na mka se o me catch me mate be friend me class me no Kofi aya man me na me nya obofofa bia mama no o Kofi obofofa bia nche momo obofofa bia nche momo ti yeah, for grow to nche why dey say we see pim ko anim ne bebo achi dom na ba bia befa bia no me ahu ne wo ye ne atim de ho amane botu gwa sanse okropon ni de ne ewu ko anim no ye de yentwe ho nsan ye bebo achi dom amwa ko anim ne be wiase no na nkunim de na ba ne bi atimi aka nya no pay ye beda wase ya o ye ne Kenneth Ofe Asa ono eye adwuma awo Office of the Chief Director of the VR Volta River Authority. And they connect fair side to the friend ya Ken because je dina ni bibia ni status de ekwesi asem okame ye na on dem do man swing isi wija coordinator on the efre dom han ya on edin a ode man office of the chief director chief director yeah so one page maybe anya see you wedi wan nyine wo ho a aba ni fi wasan so afi ho enti no me de me amaka ose obia police station executive bia no part of when police station executives no wo monyi mo ho man na mo jena na make an say wa wo kan okra ye town kasa no emra fam na wo munsi fam wo mo ye mabulu ne mranti no mfi ase enye eho adwuma se obi ebenya enkan ko a na wo mo a wo mo eti wa dododi edi no enti no kasa no emra fam ye ti ku ye yese no kre ni nyina betumi abo ma breaking the 8 na tumi adwuma na mo ye na bia meka ye ntina krum sa wotin kran na odi ma hene wakura da bi o wo munsi fam anopa ya wo munsi fam enedua ya na ye mo adwuma no enko kakra na sa no ana betumi aye adwuma enti ya ye bo ma ba so na mom mamontran kran mamontran kofodua mamontran ayitema na montutungum isanse adwuma no bakofo enye eda mo aseni adwuma pa wo ye oso ye nua be ma de enyina be bona de nyina tumi akonkan ede ama we anopa yi no na ye ne ya akasa wie yenso aha any police station aha ne agi akatua efri eti yankwa na yankochia Ladekna Gracefield Enterprise for Ladekna Gracefield Enterprise for mo any eja ye executive members mo no ye no yi a mo so mo boy papa ne mo to aba no gum e de ma Okoman radio na se kai mutua na Ladekna se for se yan phantom panyini ene aka dom nyina nim se wo so betumi edi nkonim e wo kitchen ho betumi edi nkonim e wo ba bia wo ton e waduane ho e bra wo obomoden na open take away packs na wo de ton waduane kama ene banku na wo ton fufu na wo ton wo mo na wo ton a wonya take away packs na e betumi abo papa Ladekna enso se min kan che se ba polythene bags enketo akase ne adantemu a min se enche mi amura evangelist doctor Ebenezer Abofe a April mu ide kwasi papa beche tilapia no na mo mehu papa no pa mi chia ho sa beche tilapia no a ene sada ma ba drums ne papa ma ba ke prakwasi praise and worship no ene deliverance kai na maso mu yepon a na tilapia nwotwe na akohwe me ho na bag ne wo da papa be ka se momfa bag mra maje tilapia no munyina mokwa momfa Ladekna ho na monkoto bags na nketo akase ne adantem designer one crowd mutumi anya bi wo hormo na de nyina timi akonkan e de amamo afi papa mamo tilapia no wi a mo so ya mo nche na de men kana papa wo bibia wo sika papa de onya ne ho awie da bi e wo mu a wato ka ba akonte papa Grace team for no monye kama na aginyina tumi akonka papa di ni birthday a mo de akomo de mo de kona wanye yoko wutumi papa kwasi fa koma ai matters katika na on fa hwe no ye gift bags and wachi disposable bottle cups and a face spoons soup bowls and wachi bucket
and plastic bowls and wachi tissue papers, napkin, clinch films and aluminium films ni nyina no to bi waso ye no and wachi watermelon sticks and afi toothpicks kebab sticks and wachi sanitary pads kama benya bi e waso ye no zip bags and ziplock bags ni nyina no benya bi e Ladekna Grace Field Enterprise one more latte Akuapem junction haya and a one more ebutu latte junction ho and a one more ebutu ibi any between your friend penny 0201 72 40 24 0201 72 40 24 and I feel 0265 089010 Ladekna was everything disposable, everything plastic at Accra price. Na yeko anima no pay ya na say ene no aka besa na wotwe na wuzana yi dabi kwase da ni wuzana no kwase da we ya na de bre e de eko asore no na ne na wotwe so no na ebe Easter na Easter ni mu no na superb lunch for the jumadi bia ya to din eye the Akuapem Mountains Easter Wave 2023 no e de ebre the Akuapem Mountains Easter Wave 2023 ebe fi ase nyame ya domo a eda yawada if you da no 7th if you da 7th if you da and be shase na 7th no eno all black Akwaba night nyame ya domo on the 8th no enso be artist and comedy night superb lunch and afi on the 9th no so no ebe Easter fiesta and no brafo and eba na on the 8th no guru patapa lewin ana eba to bia enye fa na hunyim na Easter yen na kama ewe Akropong Akuapem superb lunch wo de meet ni wo traka no finkran ene so menya na ba so Akropong superb lunch obesi bo se niam ekoso 0242 74 36 73 0242 74 36 73 superb lunch juma de nyina agi ehu agim ade nyina timi akonkan ede amaye to ose ma chew ye fi ase fi Genesis Akropem Revelation sabe wo ma woni brea unu malaka ho no na je se wonka na je wakwa Isaiah na wa Isaiah ho na obedu look no na se hu niam nyina kama eno ane se star 787 hash star 787 hash if you da no bepem ne anope bia chop money 100 Ghana papa ya mene ntikoku asi osofu ye star 787 hash na amadia dankenye papa etu ni boto ache miska donzi 5 Ghana 5 Ghana na papa ima na mse wie eno ano no ani nte wonso wobetumi enya 100 Ghana cedis anopa bia na watumi de ama housekeeping money na chop money no eno ano se obedale star 787 hash star 787 hash na agudi woso wodi ho ababe wuram na wodale na no ema option 2 na je ticket dudu abeso otobia ba ko ye 5 Ghana ticket dudu bia ticket no so pese otonum ensia nwotwe adekọ ni nyina no ekurawa na wuje ne se kim na wia anapatutu ye mmobo numbers ni nyina no came o number no fa na je 10,000 Ghana cedis and can 100 million wadi exact confirm wa wia no so 10,000 and 100 million and this is wadi na utie ye na jackpot ye peja ye kukuru ye dane star 787 hash ye danda ni peja wo de ni se wom fan say donzia na se donzi na di jackpot no a ye 7 billion old Ghana cedi 7 billion and 700,000 accepted golden choppable Ghana cedis kama ye de ma abrabo no we fa kra na je ade nyina tia konkan e de amount because my woman say raffles no so nkete ni ade nam ho a between 25,000 2,000 3,000 no any ade 40 cedi and the chow na the chow na say the chow na wankasa wo yusu na ade nyina timi akonkan e the amount star 787 hash there amenyina yesikafo empray iara na ye agent phone ba bibia wo Ghana ana burichi awtime nka bia no betimi ade ho anum na ade nyina timi akonkan e the amount agent phone no emfre 0559 68 9948 0559 68 9948 and I feel open your once in biara me star 787 hash open once in biara wankasa want me anyimpo a manana bi enyemao WhatsApp abefo motorfo adesua kwantempon kwanso no wankasa wonana bi nyemao na sade nyina ntumi konkan famao 0272 63 64 48
na sadi ina tumi akonka de amount star 787 hash sika de wadi bi de wiye na ye ne sa no a na yesa akom bio akom no fam o se agro na de star Easter on the Ridge eno no yakopiem ye Regenest Hotel ewa adukrum Akuapem wodi wani achemu be pass kwantempo no so no enka ne Credit Assembly opposite sesagri ubi se adukrum ni bia sesagri wo hefa odinisa be kire kufudu akwantempo no so eho ena Regenest Hotel wonom ebutu na Easter yi enyum asa ododi ja ho ene kwakopem mu na wo mo se ye nyina ye mra oba bobo ho sene ye na afi bia no na Easter yi so no omebo live band te ni nyina betumi atofam ho kama de ama afi obenya accommodation one night wono yire se akodonko abia magimani a eno achi breakfast betu anopadu ane de wonya na to ye ma doctor for crossing anapa breakfast no awodin wo papa enti wo adesua kra ma ehun se emema na di breakfast anapa no enkoe entanka wo mo wo obi no aboni mu aja dan a ase menko ya kan ho cheza anapa no wani di breakfast ebua papa na di netumi akonkan e de ama eno achi ubenya ensuo swimming pool yi obedware bia na di netumi akonkan de ama wifi ka enra se meka che se Eswatini Swaziland former secretary din Eswatini ye kokopie mu e internet ne so ne hu bibia enti wifi be kwa ma na de netumi akonkan be research ho no mo minibar afi awiam mo aduane na nwumre so mo aduane ne kwasi edamu no ye be ko trip asinema waterfalls se ne yesi ho no mafa no ese wani enso ka che mo bi nko no meka nche ye wia ne ye de ne ye ma MPs ni wo China ni bia guso de ama massage no ene ne o se some ha oboba nkame na some ha some kotodwe o se ha tum kakra pejana nko slow ade ede o se oni pansem na de nyina atuma konkan de ama ya rooms no standard room the last room and a executive room ni nyina no ebi ewo mo asue ho no mo bra na live band be twagun djuma de nyina be koso memenda ne kwasi da 8th April 2023 ewo as Regenest Hotel na number ni 0244 33 73 0244 33 73 Regenest Hotel de o se Easter oni na ekro yo ane na yankwe piemu Offla Construction and Real Estate Offla Construction and Real Estate obsufo no kwasema wo mu se Offla eba yi we esi na nyina na ye wi undu lente kura o chechere esoro no na no kwasem se wo pe cement iron rods ho enado ane ade nyina no kopiemu Offla Construction ope payloader na ye adwuma e de ama ope truck ahai uko no ma obetumi aboa afi general construction so no nkata nyi sika no AC dan no ifi na hyase a akopem na wiye obe ne kama e de amawo hwehwe Offla chire kwan e wo bia miensan amono kroma Akuapem obosoma se Akuapem e da fi ko for redia apuemantam ahin kromu www.offlaconstructionlimited.com www.offlaconstructionlimited.com and afi social media handle no as your Offla Construction Limited. Your property, our priority. Any in Samrania, your boy one 0279 012 954 0279 012 954 and after 0552 95 71 98. Offla Construction as your property, our priority. Okoman Radio 97.1. Say your case Dominion Herbal Powder, Emma immune system, and I am Quabo will nip a drum yet. Nan the senti, what I did, Resun Kunimua, and what dance be new. I don't dare fine pa, Manumbi, Tina me do what dancing, and I say, me say Dominion Herbal Powder, dear, Minia, and ya Amanfo dance yinti, and a bacon fool, near a year will nip a duemuno, a broma drink, and a mentias so, and my Dominion Herbal Powder, and Pauhu de Biarada. As someone at the Hono, Dominion Herbal Powder, and once one year will so share will take up. Now that trick to us, Biagumu, will transit Yanum. Wabi Angels Dominion Herbal Center one koko and a diaba a painful a baton more monufo and Quadawin in Field Mid one Cajon. Dodo Afre 054 315 8195 FDA Aji Egadian Kratui Atum.
la Ofla Construction Limited Company for sure. Kaiser Ofla Construction Limited Company in Penny for say. And yes, cement in the blossom kun waton. Ubomadia do any trauma share. Gubenya a building equipment. Somebody person to call site a hoodwo. Concrete product. Amanfo almost supply a war and near Amanfo bibi biara wo pebia wo building site wo. Kaiser almost so dia into real estate development and so it would dino person opejan in tempa. Wo fra Ofla Construction Limited Company. Wo bejo so for any chino obosumasi Akuapem. Amonochrome Akuapem. Kofoidia Asunjay Junction. Wo Sabeka Ofla Construction Limited Company wo ho. From I was 055-295-7198 0594-635656 050-280-8992 and 027-90-12954. Who social media handles in a Ofla Construction Limited Company. Once I erekomo Kaiser mo ye free delivery. Baby I will be and phone. Ye be kwa ko jaw tempara. Say nya Ofla dia and there you are not building. Kayo say Ofla Construction Limited Company. Your property our priority. Okoman Radio 97.1. Station Radio Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey. My refusal. Station Radio Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey.
right, that brings us just about 80 more minutes here. So that one it's a Friday morning, 31st of March 2023. And I blessed Sunday free at Santimampon, 2 p.m. I said, no matter how the situation be, JM is going to win hands down. Can presidential elections, NDT all the way 2 p.m. from Santimampon. And then you need your mommy Cynthia and him, Mrs. Ebedin Komo, you go so I train you, Musobekansa. Na yetimino atnas ni akbona brabomu enko kwa me on we cheche ni wo kwapema ene wo pagya ne wakoye PC PWC ye abri principal na no adodna take ko so wo question bi na wo expectation bi question ba ko so ni baba wo enu wo na mo minu anu ma no ho bisa se na oni aba that ohun ni o ye o from go training college mi nua ba no o se o do so me kwa na se kwa no titin pa no be opibio se me ge na na so kai azaw no o se mi nua ase ho no sa no anka bi anje bi ho no mo a o se ho no no secondary school no passes na ya na emu odin kakra nti no ke bi sa se kan anje bi ho no mo a o betumi amo o se ho no no dodo na nta nko school no bebre o mo nta nto aso o be to aso no so no ya na akande ne ade nti mo nta ntwa enko mani ntinkan she bi hono mo a gobetumi aboa mo nanka wetumi aba bi a training college na nanka bi a atumi aboa on say teacher for na e ba no dodo na afia chi ne ade o de ne to ekra na sin so o se wo ma etinka mo yan she bi mo nanka e de yan yinu ano ma no e ho no ano e bi a se bi a grade 30 ne onye mfanse e bi a 28 a nanka etumi aboa nanka abaye o chechire ni abayo cheche nanko etimi na to bi ekra ho no mo a ke shebi ho no mo sa ke betumi aboa isa say general utimi ko ya eda ekra nsori ano ne ade ne sa no ubetumi akọ ekra na se ebi anopa 8 o'clock na mo franda so na mkrom ade ese teacher ne meduye entinka maba ne mrante ne wakra na se ne ade no etimi boo mu no mo tro etwa ebi so wa miti mark ne kwa required na nanko fi ekra na se oti wakra ade a sanke ombetumi akọ school ntem na etumi aboa ama ye mana we kwana se motumi asua de entem ade ba ko so wom ne se omon kontem ne ntino gina se ha no ye ba ye twro se bi amaba anapa no wotwe ade no danu bi me call anapa ko stress school for na teacher ne teacher for na twro na ba ko atwro obedu 769 tisna se 80 more ahun tinka nya wo mo ete won wan nko mo tete o mo man be teacher for na akebetumi aboa na nka question ba ko so tinka ku apem for no ye wosro ha na ade ni quota bi wo ho no mo a homa isa say PWC ni ade na we asase so e okota bi a ye de fa eye marijuana na e say okwa santimemu ni ade a bi say Ken UST say okọ eye otumfo ahemfia ye say mo protocol hono mo ti bi onipa 100 and nipa 200 and nipa 50 a fi bia no so mo kọ tech isa say tech no wo na asase so e na ada educational institutions ho entinga ha no musai sa kota no ebi wo ho no ana na ke bi wo no na ke bi ebitumi akobi emfa o na nko mo nche na ono mo emoae ngano nanka ko san wo ba ngo mo ni nya no emfa mame se ke bi ko apin hina yin na kwada no so en waju so besua de mi ru eno so ya semba ko eno so ya semba ko emofra no omo pa pesi ne mpra twen esen adesua no ai apesi on form on ayi ene ya yeboda wure say Easter ibe yenko hey but this time we be a school ko ye asound practice entino nanka yemfa nhye bi nto na yemfa susudu bi nso mfama wono mo na nanom nso moa na sa scholarship ne ade no emra isa so obi hu se no yonko ne nete yamana scholarship osua de yamana scholarship no de kotwa na desua so e bi a PWC ya ono so bayire ne ho ono so e bayire ene ho na jina se na ye kan no ye nuano ma so mo sua de opportunity de ho na mo yire hu sua de a won sa betumi aka na wan yire ho ensua e be ha adwe na papa bi ya de bi a jina mani age wo papa se dakro ye de ne ba no so beka eye na kosam ne baba aboa no ma wonya training college eko waya de papa enti ye ma me ne ba ibisa sa ansem nya ibisa wonum na de nya tumi akonkan e de ama ena won kra wo me nche ma me bi se enra nsem akeka ye fa gi no ho ne ade no ochia wo okuku ase ai wada wase papa se ne enra o mana ni je ye no nsem akeka ye questions e obisa ne Iruna Faruku no
obo ho modern nti no ma me ye gina di so obeba oba na ina abo na dwumadi no etumi akọ enkan na mo yenu ano ma no omum padisuan ne die gina yembe bibi nyemfa ho ye besre osi ade kwasi Akuffo sa wa bai onfa no so nka na agenda no ho se emariwa no emema no so nya omo hwe emariwa no ejomo sa na emema no ehwe omo sa na ma adisuan no akaja bema no de obetua ko school na aka emma no ya de nti yira kwasi Akuffo aprobo obo yina ne ade nyina onfa nka ho na omunye susudua bia emma no ebetua boa no motumi ato omo adisuan so is say yira agri na can say if you educate a woman, you educate a nation, but if you educate a man, you educate an individual, and so it me a juma san ke betumi aboy agram das and you near baba bema ba ko haji ya ma me obuo baba ko friend haji and driver haji na order ntina ka no happy birthday enkoma ina bema haji nyame insha na papa no ontunu kwanem na no den sabesum bia no etimi konka emfama no yo kana pepe da se aka minute ne be se duba ko pepe na no krabo ya watwe mu se ma me be ka yesa de na trans ne edi komo ECG4 ebeye low shedding kakra bi MCNCC ewo eye atoabo gas plant hono enti wo ye NCC from 1st to 7th from what I'm hearing here and as confirmation me say ka wa no ma me ko hwe ndie na wo so mbedum anomre no nsia kosi anaju dubako de SNCC nti no I said we say dum so ya na no ano no awe announcement no ma ye free nra nti no say e ba kakra no say nso be ka for kai na me wa me say ya me think daddy ja so bro and so the speed now for we say let me free we still don't know how oh nice Betisi ma muso kopena betisi eno asbe da so na hwe tutu bia ma so say emrante me ensa na emrante 9 nti eja ese yetiti ma yenya enson no dani ka ho a ngotwe aka me ensa ko say jo ba ko ka ho na aye ba kron na kokore de no na you no de ko ani ma de sa o say me kan say we am fanche me say general unni ba na abofra ka say kwam de na ontena se enra emrante no say Freda di ma na say asembe nti unya sa passion de ma omo o de ya unya sa passion no e de ma omo enra mi tell me na china am say manya sha man kwada yi I feel we got me hu sa atenka no who say e bia mo be post school beba na wo nifie we generally awofo nyina ya ubenya sa atenka no e de ma no nti all of a sudden me don't hear obeka pe na say Charlie let's move yenko na enku unya sa de ma omo pa wakoma to yem na ji bibia tumi akonka nti na awofo ebo maba so se na oka no eyedum so na eba omma ehunu edum so na eba na omo tumi ama yehunu enti bia yesram we de edum so na eba ye pese ye ho announcement na ya pe ho pomasibre sa announcement no krombe tumi aba okoma ha na ye bia ma omo tumi aba okoma general we de yesram ana dum so na eba enka na yura mahama breso dum so ba ya mo obi ama na we de yesram na yaka na we 2 weeks and right your ma pre na me manya nkra fifi agya oba to kan de bra bia me nkra kan de klasika nti say dum so neba omunye schedule ni ye na mo fa timetable wen famre e bia payment mu ye be kon se na ye hu se na ye hu afa na odi o ho akre anu kra na ba ye no na half e wo kanea half ni kanea nti say ye dum so neba ye be sere omo ada omo modern emwaye ni pomasibre na di na ntimi konkan. I idea baha Akuffo citizen great submission from your panelists. God bless His Royal Majesty or Sadio Kwesiku for so IBSI should be firm and involved in the scholarship scheme. Baby can mama say and the scholarship scheme to say incomplete into baba. Enra so na ebedi mu komo Enra say o share a bri na enya gori e ho Sadio kupie ho ema nsra hwe ne na probo no ho ne no ede ne kopie e be ka mu nsembe minute be senum kwasi ne kogina mu ede maye enra na ye be se enra ho so ekoye
na nya gro enra me hu Methodist bishop baako a me hu na chepa ono na ne breso yekoto ka na yekwohwe Akuffo dia no ewura bishop retired Twumba anopa mi chia ai me hu enra me hu no ewo eye emfoni aziki ne kwasi etwaba me dem asofo bebre ya ombai ma de mu se dwuma de ne kokan kwasi wo de menyi wanu aduan se na akọ kwasi e ma chi yeja empom today nyame de ache me enra ugina mu mai em se e baye wadi akira enra kopie mu abri onana otobo jan kwasi ni fi ko se wo honra chairman inchia yangati efo nyina na mema won ache anope nyame adom ose ade yo nkabom to a why say orekwa pro ewo Akuapem mantan ni nyina no okosrasra ne mpeso aso fi se wode ne tena sisa na se wode yi musu kese ma Akuapem man efe ansana orekwa akosrasra no wedi kan akọ nifa eye yero pese kunadu a o acte as the nifa hene efe yehuni si wo nifa gwa bodata obugwa niama wo yema ni fafo yema no kyerɛ do sɛ ampa won so yenwura mu wo fi ni famamu no ɔde na ni kyerɛ benkum ho nso yehu sɛ ni fafo ayɛ a wɔyɛ ni osipim na sefo a wɔde kyɛ yenwura no won so won agye yenwura atomo prekopɛ ofi ni fa yɛkɔ gya ase ofi benkum yɛkɔ gya ase ɔno a ne wɔfa ɔyɛ ma ɔkoforo bo osim kwatia hɔ ɛhɔ nso yehu sɛ ampa jasefo agye no atum ne won aye won ɛhɔ de wɔkyɛ no fonton from ɛfa aye ahoro nyina no wɔkyɛ no fonton from na nra obroni se seeing is believing sɛ wani tame kan sɛ hɔ de obepagam pa so ka kyerɛ then ko senior obedu hɔ no sɛ ufa ahwera se ne ade nkronkro na ɛhɔ no asonafo no plant wɔ ho wɔ ho eti wo asonafo a wodi kuro no so ansa na wo kuro mu ho hene a wo nya asonafo eti obedu ho no ne edikan na asafofo edikan akodo wo nse a ewo ahwerase ene obosoma sentem won akodo wo nse kyerɛ bebia wo nse efi ɛhɔ no wode na maane edikan wayema no a ode fa mogem ede bai nti fi ahwerase ba ɛhɔ no de ɛhɔ nso kwan kakra wo mutira sanfroi etena aka mu wanante wa mate sene odu ho si bai no nti na ɛhɔ no ɛna ɔkɔsoɛ asona mpanyin a ɛwɔ ho ansa odi kan kɔ ahwerase ɛyɛ odu abri no odi kan kɔsoɛ ɔsomanya wo ɛwɔ kronti anase odi kro ɛwɔ hɔ no ɔyɛ ɔsonani ɛwɔ ne wɔfa ɔwɔ no odi kan kɔsoɛ no koya amane wo ho ma na ansa ofi ho no obedu aburi kuro no mu ankasa nso no wo kyerɛ sɛ etise okɔ ne wo fa baako nso nkyɛn ono na kranchi bedi atuo na kranchi bedi atuo Akuapem nyina atwafo ono ene sɛ okɔ ne nkyɛn na okɔ ya amane manansa na wetimi akɔ agwabɔ na se nti enye nipa ketwa yakɔ nifa yakɔ benkum yakɔ jase but enra enye nipa ketwa wɔ adontin krom hɔ enye nipa ketwa wɔ me na misusu sɛ wɔyɛ wɔ gardens babia ya hene bonigwa na anka because na nipa na kyerɛ so a unya baabi ntia eti fast forward gwabɔ no ɔhene betena ase de nanu disem ebetu gwa kyerɛ sɛ ohia nkabom waba obechia wa ohia nkabom sɛ Akuapem nyina bɛyɛ baako na mpuntu akɔ n'anim sɛnea ɔkɔ ne daa no nti okuta ne nsɛm branded water a ɔkɔ baabi a ɔde kyɛ no 50 handkerchiefs ne calendar souvenirs kakra yɛ no ɔde kyɛ adontenman na aya ayifo ye no adonteman ye no ne edi kan wo man 75-inch TV 75-inch sharp TV kakra ne edi ho wo man no Samsung fridge double door kesepa what the kan esan say craft village wo ho nti wo crafty
osipimu yi bia wanga customized edema no woma no divisions a wako nyina no ogwanten no wode ma no yera jankwasi gina ne nanso ma ne nantwi wow ma ne nantwi na aya enuan ensan ne niam e ka ho de obedew na senior ne etwawo adonten man e ma yera $5,000 say that already na ko America na no ko America I'm see for Saturday yeah enti odisika botting $5,000 now them say ya jam kwesi kana asem o say mo say me de be mo bi so nko present enti divisions na yakọ ani nyina na yehu ni say I am paying for no na ejina anim na yekuta yensem say ye dem mo hene yekuta David jam kwesi ti ho o say me am present ni ama no kwasi bacho general ne kwasi ka no enye mo wane say ohene udua de pa utwa de pa ebre bi adukrum me kanama bodin na abrante bi wo Canada na omo che culture ne ade no se omo mo bomba ne ade no kru bia nyi nipa kakra mo famra na adukrum ohene ba ko say da bi omo nyi nte beye ho mentwe se ohene ya obo ne din nei adonte hene say say ade say abeto ho na mo say ebede ne ntoko mo ntima mo fa ticket nya mame en meto ne mame mrantie papa yi ebo no homoden mrantie ne go aburuchiri enti no okoba nya sika de bi ebe somwa na enti na ofa enem say video na etwagu e wo ha no enti ono asori na nkasa obi video wo ha na nkasa yi sika no woni kotukum no say ahakora me mfa mo bia na no sim sorry bra me kan insu to prada ai jina nsum na no sim si nsu ne ekuche sika on behalf of Osiade it's safe hands and what the man o say na no katwa ato ne say ohene yi yanga ne yesai say nsumo owiemo ahemfu nyina ati nsum o say ne etwa to kra no ye pese say as part of this celebration ye betwa cake na ubesin sunim ne yengina ya ba betwa ampa Osiade ayo na ne mpanyin si form osuitoi o si form one so adonte man si form regional minister by set Kwame Champon eyi so by NPO obi amoa obai em say ohwa no mso nya akọ say onko parliament to fi hana okwe nti ene mpanyimfo eba nyina beta yerechi na wobe na senior yembo zigi abaso senior wachene bobre it is ano box ayo enra time ayibudu ana ohwe zigi ho me kra de menya ba bi tawi se ye gina mu prada na obeje handkerchief na ode sew obeje ayi na the so camera ne so mi se zigi so to de se kwesi ye be ye eti zigi mi to chow ma enra many soy papa dia zigi ye no many soy papa media houses in we have the men we have the men film because enyen su keto na toy regional minister mo nyina agent sunim regional minister obedu ya na suni start na honorable Frank Edu so Frank Edu so onu so also chia ye nyina Frank Edu so chia ye nyina iti enura kakra metime de aboyen afu na wawie no na chairman ye kodu ni yete say adonten man start welcome no we pre welcome live band so that Wednesday night was the forecourt the forecourt ho ehon was starting live band sisu saa no dwomuni na ade chen a wode twen wonra owie reception a wode ma yewura ne dom little liquor ehon so live band sisu saa enya asem keto nti enra de na no sim kwati ato na enu mutuo ze adontiman ebiti all the divisions na emom yenko okurenti nti yenhwe na yenwie yenwie na yehu senior eno so senior the kakara they have a competition it's been a from nifano ne ade no na it's been a competition yewie nifano de no ohini ba ko wolate frɛ
say opese for MC since opese who the planning committee. And I think we to be American say sometimes otima mo bin challenge you kakra. Yeah, me pe competition be hono mama bibi and challenge you kakra then abo ho so na otimi aginja ho na ko wanim. And yewura enso ba kwasi we are seeing different types of ahindie. What you say now hindi na ko dey be trodura nkwa we betimi aye annual thing. It's a afibia no beye. What you say as part of ne calendar ne ade na say ahemfo no enye annual thing as part of udwa no yin udwa no nhwim say udwa afe na ya ba odwa mpanyin e ba ne ade na ometumi aye na dey raise fund for nema bebre eti ne ya tekra ne say on the 12th say on the 12th April like adai one pono ho ye but yende yekuta say divisions ni na areba ene gwa bokese wo ohine say so ha ana pa kwese beda na ye maame abai ye ne maame entimi emfa ehye so no ka say ye maame Cynthia anim Mrs. Onone PWC principal anapai ye no ebedi enkita ho e de afana brabo mu obra kwantu baby ofi baby wa bedru ye ne bebon komo wo ma nim no ebe kaya Akuapem school na mami na odini juma na odene mu a ene mpani apaw ne se bekwini fatana na efatana kono entene PWC Presbyterian Women College of Education wo abri Presbyterian sano ene ono ne principal induction amane ne amamre bi esefata na yede no ato ano ene ona tutu niama enti enche na wabekan sei yede be hye so Okoman